ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସିନେମାର ଏହି ଉତ୍ସବ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଇତିହାସର ଏହି ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଏହି ଉତ୍ସବ ଇନ୍ସପିରେସନ ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର এই এন্টারটেনমেন্টର ଦୁନିଆର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କିଛି ବଛା ବଛା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଝଲକ ଏବଂ ସେହି ସିନେମାକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ମୋଚନର ସମୟ ଆସିଛି। পরবর্তী সিনেমা হীরা নীলা যে সিনেমার প্রধানন্দ ত্রিপাঠী, রাধা মন্ডা, রঘু মিশ্র, সুভাষ রথ, শ্রী সব্যসাচী মহাপাত্র, ঝর্ণা দাস, নিহারিকা এবং রুনু পরিচয় শ্রী প্রশান্ত নন্দ। এভি প্লিজ।